Mahlale. Yebo mama linjani? Ngiyaphila mntana. Izolo ngithiwa belindinga kwaphana dinge ehlaba. Kathi uyahlaba? Ngihle ngahlaba. Uhlaba lo. Inhliziyo kusimbe. Sesavikela thina. Oh. Khathalizwanga. Ngizwile. Wonke umuntu vele kwaphana kuyagcizelela ukuthi wonke umuntu ahle ehlaba. Ngoba isifo lesi siyingozi mama siqeda abantu. Siqeda abantu vele ungatshona ulinda hambe ehlaba kuphele lo. Hayi ngubiza nje mntana ngubizela yena usakhile la. Umntana mi kunzima. Angisakwazi ukuthi yini ngoba ngina lifundile nje angeke phela ngigijime ngeke kwabanye abantu khona pheduzana. Ngithi njengoba lifundile umntana mle ngijoke ngithi ama-symptoms. Akala uthi ama-symptoms. Ulama symptoms maka? Ulawo. Ulawo ama-symptoms. Ufuna inhlabathi? Umhlona lana la emuhlwa. Ayisentweni nzima. Kodwa ukudla ulokudla kudlala okunye ukudla ngakudliwa. Uyakhetha. Lokuzonda usengizonda umntana omunye umali sayi ijacket le njengena le yona iyayithanda kakhulu akayikhiphi. Ngisho uchisa njani akayikhiphi ihleze nje so. Ukugeza. Ukugeza khona hayi ukugeza uyageza sibili into nje yona le mayigeza nje uvele abantu bagezela phandle la benhlelo kuzele emuva ngani amboni lutho mina ngibone segqokile senje mfethu. Kodwa uqhakathekile sokusiyanga ukuthi abantwana badlalela ngapi mama. Ungathothi udlala labangani ibhuzela nhle nxa kunje so imask lamthengela ula imask mele ufake imask even usiyadlala labangani bakho ngoba siyazi uma nkanxa bengaka into abazenzayo zichiya chiyene uyarojwa abangani bakhe kuthiwa sibhodeni siye ngaphi asihambeni etown asihambeni siye ngaphi siyebona umngane wami ubani bafika kwaphana babebutheni kwaphana even kuluku inwele kwaphana babebutheni uyabona so esiswini awuzwa lutho ngizwa lutho ngadla kuthi kahlanga asukugijimisa isisu asingijimisi ngizamphela amandla kuphela amandla ngenyama symptoms zangu then yenye into mama kumele always hlale ngifaka amamazi kodwa ukuhlabe koqhakathekile hayi vele neyami nansi khona lapha oqhakathekile ukuthi ukuhlabe kodwa right umama uyamzonda umama wesikhathi ngiyamzonda kodwa isikhathi ngizomthanda engenzanga lutho kunjalo vele kunjalo leyo kuzonda le mama eqinisweni umntwana ulabangani ngilabo abangani ngidlala nabo baningi abayini abafana namankazana bonke labo abangani bakhona abaningi ngoba bona labo khona bo Timothy yiba abangani bakhe no kodwa mama into engayitsho thatha umntwana lo ufake endlini kakhulu umfake endlini umntwana la corona no kakhulu iqiniso umntwana lo uzithwele wena amanka tshela umama ukuthi sisingaba ayizithalanga mina icorona le akula corona mama ngoba into esenginanzelela lapha nje nxa ekhuluma mina ukuthi nyabamba umuntu nxa ekhuluma nxa sekuzonda ukudla kuyanuka kodwa nxa esekhetha ukudla okwecorona yabungela appetite khona okho sikuyela unjalo amakhovu la kala ngithi ikhovu la ngiyambona ukuthi unjani amakhala kende so asozuthi umntwana onje ukuthi khona icorona hayi ijaka lakho ngelanga anginajaka icorona uyabona sofuna ukuthi kudinga abantu abadala bahlale la ephansi thina njengomuntu ongubaba soza nje iqiniso abantwana laba into asebenzenza ngesize yabo le bayaphangisa ukwenza ungangethusi usafunda yini kangaka usasesikolweni ende ubuhlungu ngoba umntwana lo umsebenzela nzima mama sonke siyakwazi uphila ngokuthengisa le amatamati ungaba yisisu umama asosisu icorona nxa ukuthi mina nje eceleni thatha umntwana nguse emadokoteni bayebona ukuthi kulala esiswini lapha mama kula ntombi umntwana lo nje 10 not wali 10 not 10 not 20 hayi mahlanje ungatsho hayi wena into ngukhuthaza yona mama hlaba abantwana abadangerous ngoba anjabona nje obehamba ehlanga labangani bakhe sengahamba ayekuthathela khona ngala kuphathela umkhuhlane icorona hamba ezivikela wona uhlala usafe hayi ngiyahamba mntana mina imiqiniso wena mankani hayi ngiyahamba ngoba khona ngiyahamba la uzalethela umama kumntwana ongela yise ngiyahamba la somntwana lo ngiyakutshela abantwana mama thatha umntwana ufake endlini ngiyahamba la hayi ngiyahamba lo kuya lapho woza la